nang katay. Apa uai. Benta ka jingi keren kalom no. Haparing jong piba. Baru magistren. Kini mesti sihat, kini rakyat tidak satu kini kiwan bijangi tangkum no bangun kinsaf ya problem chong ngi indra ke chongki ke DC bapak nang hapli ngi kini ka kena melok ni surah pakatang ni dia hoi ni kai gijing ya chongki tapi ki ong hana ba ka wet ke dan traffic jam swan ki ambulans ambulans nang don berhenti nang bon berhenti tentang balik ambulans ke ML Cirutu le tentang nanu tri nang lati baniat tang ini indiat lenti malam ya kadan bon lenti kadan bon lenti silong dia balik long ni mati gijing ya chongki kita gijing ya batang dia ndangi kita bat taksi kat dingi ya pening mati gijing ya dan satu yang ni ha kadisi katip nem hatu hukum kadisi katip nem bangingi hap siu kita 100% mentak singi kadang-kadang kita ban siu mentas ngi ngemiok ban siu la sya dang don fine apu dak fine yang ni mentak singi ngi dengan siu mentak singi dengan siu subuk kan masih dengan siu kita dang miok ban siu mentak singi ngon siu la sya pitip nem dan kai percaya ni hatak sa o ka fine em ni apu iki fine ta plus nang tang hap siu 100% Pemasyukuran ba, subuk kadan lai pau sengi ha kecil benai. Dengan kamai tang khatsan sengi, kikun tinggi ki bamca tang khatsan sengi kalong seba. Ha? Kalong tarik mata. Tak dena tak kadau. Nga. Plus nang taru ngi ki kali bepli kendat ki dabar, pitip ki tulop sing dabar taksi kan no. Arjar san spa arjar si benai. Sakun pi kendat. Plus bi ai ni odd event. Nang tayo ang bakang klod event tang yaka mod fran beri PB. Pitip dam kaca ka bakamai cungkil tol taksi kadai ka kolong senam ko presiden rang ba cungi kadai tang PB ban mod fran ni. Tang katahi ba? Ito bisa mo pigi, dahil mo pigi na kontak sa iba pemblok. Nakaliang cungi habang ites si lokal habang di suka nak betang lokal taksi pemblok Silong. Nyau ya kecing jan lokal taksi se. Hak is kesil tu lik lokal taksi gidan. Tang san hajar tam. Nyau private gidan arlak san hajar tam. Berki turis ke bawah nabar kan tu lik GS PWD ke kamai sini. Ke nabar ke state ni. Bawah pemblok sini. Meni magistrate yang man saya penyakaran di DC. Saya ada yang keren ke ga ba pen ai. Ni yong ki wan yu ban pli ngi ke blok ngi ni ndiat ani badiat ni ndiat ta kai nak kalian tungi ngi yong yu ba om lecture mu DC ima isa magistrate en lecture mi DC ndia kran chumi DC balar ke DC ka pli ka odi ban tungi ngi pli ngi ha beleng sumat itu ngi problem tang ini ndiat ki DC ka tayu ni surok tungi ngi blok tang ni ndiat ha ke jingi tungi pat kan ni berada bat taksi ngi syong ngi tas ngi lagi dapat taksi ngi ba belam stepan ba miet ba dia kai ingin sakun bat Untuk bidawa ba mentah dengan terekam odd event pemblok lagi private. Ya belum. Ngenem dawa swai ki ngenem dawa ki kai odd event cang private ngi kren chanong kong pelat ngi lokal taksi namar di lokal taksi cungi kat kum ka permit cungi kala ben kari barok awi ke Silong is cungi is kesil kat kum ka permit ta kum nong blok tang iteh ndiat ban ha daki ai nuan tri kendiat at least daki ai nuan tri tang itu iba kendiat kumak ke Silong berabor tentang daya beriau tentang dia cia kenu gede jingjia dan kam halasmia ki ai nuan tri halasmia ngingum cuang teh ber taksi ha daki blok kan san mata ki ai nuan tri kan san hapo kolong senam ko presiden ba gitu hapo utit kolong senam ni na ingin bela nang ni tektan itu kena skul nang ni kamai kena skul iwai lai bece plus nang taru saka blok ni kena skul ngiyo sitrep nang ni nang temai lai bece ngimi nang ni kat poin nang temai ngi poisan bece san sidang akan tar ta sidang sinung kamai kum kataba tak kita hi kulis